Mainihila akan portanera que para katok tañani micrófono casa ya está aquí estás que hayo kama hilata a ver arunta señani camisa hilata muy buenas tardes walik portanera baita un hayalla hermano walike hayalla aquí panaya hilata Isaac hilata Isaac kumaha ma wasita tambiwa kar portaniskta hawil tiri kaina portanto kaisa khana pukara kurmi kama ayunakat markanakat comunidad ukanakat atauka asociación khana pukara kurmi ukan sutip haru portaniskt hawiltiri kitinakay arhat asin munapch uraqinakapat kum taki sarawin kapat kum uraqinakat hilpacha umanakas uthi uraqinakasana kunayman uthisto hawiranak qullunak kamaraki oqinakas uthi ukamanak ukanakat arhat asiñataki sat amtataski yathat añani hilanak kullikanakamp kitinakati qamasip ayunakana ukata comunidad supanakar hawil ataski niaki khayaka urunaka unihasiwa yattisiwa khasatariki oxansa kunamsa ukama yakha gobierno ukawa hiwasanakanja hanwal tayri hiwasanakat hiwasanakanja kwatja ukamu ihataski ha kwatja haniu authiti ma inaki arusip khiwa nanakanki was ina ukamaki ukam aruna kampiki haniu authiti ma argumento señani kunam puns kuna kamachits katjarosiñani kamsañani supanakar kuns mainñani ukanaka haniu yatitakiti ukatwa ukamana ukanakat yatjatañani ukanakar ch'amanchtañani hilanakar kulyakanakar kitinakati qamasipje ayunakana akatja qiparuj inas ukamanak taqichaqar utjarakchin mantanaqchistana kama gobierno anantanaqchistana kunachilunakamp hanukaja gobierno pachpanakas mantanirakchispa ukanakat tuaqt'asñintak yatjatañani hiwasen kamachinakasa derechos de los pueblos indígenas ukaru purt'anitaski hilata walike ukamaja institución khana pukara kurme hayuksata hilata purt'aniway chaja uka yatjatabinakampi humanakajkuna pacharros wakistapta ma urukispa hanukaja ma pa urutakini was a saber kuna jamás amtabinakaja wakistata uthi hilata uka khana pukara kurme hilanakaru kuyakanakaru akam amuit eñataki yanaptañataki hisa akaja apasiniwa aka lunes 12 de enero ukuro las 9:30 ukaw qaltasini ukarro hawiltata portani pan hilanak kuyakanaka aroskiptataniwa derecho de los pueblos indígenas derechos colectivos ukanakat arostani tierra territorio ukat jurisdicción indígena ukat kharuja idioma arutoqet kunamsa aruj escuchan aqañana kanja arusita ukataqi ukanakata Chegasa waliwa que escriba acá justicia ordinaria tojenja palabras técnicas jurídicas ayukanaka pe uthij no imputado señal como unara ki pachu casas ayukam arunakra ko aymarat manaka khansta yaphat ko ichaja hilata inasa acá dirigente nakataki pacho autoridad anaka marcha qallant kstan ham nairiri semana pair semana kastan sa sukham serina gas pero kitinakas ukara portani phaspa yaqipaha wainanakas yatiqan munaraki wainanakas ma qawqaneja yatimuna phe a ver kitinakas ukara ukayat javero portani phaspa hawilta taqenero wainanaka tawaqunaka markachirinak ayunakan markachirinak kamarak irptirinak chamar katuqtirinak hupanaka inas pachasipkche chahanak kamachikerekeste chaqkunak kuna kam minerio kanakas mantanis kunamrak arsutanis kamachap kharaksnas como histasibinakas utaspaja hupanakaru hawiltata taqemuna sinchuimampi katoqtatani inakiniwa haniu kunachanini kanisa ukuru kiniwa mauru kiniwa kat inas qipa hanakaru qipaharu amtatachin yatistani taqikon ukwali hach'achi wasan qamawisachi huka jurisdicción indígena hukat wali hach'ayani tukuni hama kitej maurunak hukat derechos wali derechos colectivos ukanaka uthiji wasanakan kunakat yatjatañaki wali hach'ajukat amtatas kani inasa kun kitinakay munapchinu panakampi yatiqt'aña kama
taqiwana kaniu hilata wale wakiscriwa hilata kullaka hinasmaja yatqatañ munsta hiwas aymaran akan aymar markana taki a ver huchat aqabis kun hamara kisti kitisa huchat aqaspa ayukama sindical toqenja a ver secretario general ma comunidad donde huchao chahua pataina sino secretario de justicia huma askicheña maxa saya secretario general Axeg, Ucatakita Humak, secretario de justicia. Humas secretario de acta hayast akil karakit say kamgo. Kwaha comunidad agan yakip comunidad agan chak aymara chak hiwasak kama kana pukara kurmi ukanha. Hayu kamaya yasta ukanha pekinjatane, arunjatane, autoridades, wainanakaro, kitina kai port anepsini hupanakaro. Kuat ukaha wale wakiskiri warakiwa kuna pachatima kunahan wal avisa kunasa uthaspaha ukaha ukamar hamai ukanakaha askichataspa ma sumaro askichataspa kunhama sa hilata a ver ukanaka tayakanaka kunhamanis hisa kamaniwa kaha irnaqtataw kana pukara kurmi kaha irnaqtiwa akama ma comunidad ma ayunha utasipro ma tama ma qawqa hilana ka wal yathati aniu sindicato ni hama como secretario de justicia kama kitanu ka satawa jurisdicción consejos de justicia taw ma qawqa aniu wal yathat anyap yathat apreha upana ka usarta yapreha ma ayuna hanu ka ma comunidad kamana o algo aquí escribió que jamás hani ma haqiqisa anu ka a ver justicia ordena juez ukakio ma haqiqi ukat aqipaja kunhama ma utanakani kitis unhit kunham hay askichask no pero aymarana kataypenja taqeja qen unhikata uro quatjani ma qawqani ki khan koja marcas con marca chirina kas ukanka pharaki hayukama ma urunaki justicia ordena mara kheo yast abogado naka qilqatanaka munas qikam ukanaka ihmanaka yatia phata khanancha phata kama khilata hisa ukanaka niwa khanachatani como irnaqasi como consejos de justicia y así como ayuna kan ni chequequiti wali caja sartayata justicia yathat apokat sumo sarantaya prikin kama con hay mani mayip sikuna chahwana kay ayuna kapan utichi ukhat tukuyan kama yamakis sentencia na hamrakiya kaukim tesis que constitucional ha igualdad de jerarquías que ha ukamar hamaraki sartaya pre sentencia na kapsupre uka walia katanya bawa hanyu kits unhat kaspat uka sentencia hiok ukan tukutap inawa justicia ordinaria ma juiza a ver acá ma nayero ainest pritos es mainex saspan no acá marca han ukam yast uka justicia ordinaria ukan ma juiz uka hani acá ya hasta ma sentencia ukam lurata kaspas ukamas uka hani justicia ordinaria juicio ni kamachan siat khaspate hisani kamachan siat khaspate kuna kitja kaukimtis igualdad de jerarquía kotja kwahani unya kipata kaspate juez kuna kampe kwaha ya katanya pa ukama lurata ka khipa maranakana ka ayuna ka kama hikip kama pure ukatpe chans amtatas khansas akana kha ansas khawil anyan ya khilana kar ya anu intika presto kuna kam como wakistaraxna como yathata sinitaki arhata sinitaki ora qena kasana taqikuna hanu altawina kas utiki ayuna kasan markana kasanu ka toqita waleki hilata yaqipa markana kan haka o kamarkana kan sindicato kampi phayukam no akapatunga provincia hanikiwa yaqapkit ancha autoridad na karo hanu kaha hani ma abogado katos o hanu kaha hani nayak abogado nit no abogado nit ya abogado haru yati así huparoha ma proceso judicial qallanta sas kot hiwasaste pero hiwasan ha hiwasak marcas tan hay haqira ki stan hay lin kamachin sarawin taqikuna niraki tan ay marca ukama hilax ha hani na abogado nit tan ko ma abogado katos ha kot yas nayero ha yas ma proceso qallantaxes ni pero hiwasatay humanaka aymara khatay ukha yati chapkhata amuit ayapkhata hilata khana pukara kurmi uksat maqport ana waytaha wali wakiskiri ukha markama hiwasaha kamachini
y atichaña y atikawini marcas tanay hiwasa. Hiso kamawa hiwasana ka neira pachat pach qama qine kapsani qamirinak kamaja qamachina kaniptanwa ukaw derecho sistanja aymararun derecho ro qamachina kanaptan ukaja taqtiwa kawkimti hallu pachanjama awatipach compañero ki taqti ukaja qamapach taki kuma ukana compañero taqtarki wali ukana arskiptat ukana kamay kawkimti takinakas uti kawkimti qamakano aka naira achirana casa chapapkana kawkimti qamakana uka libre determinación satmay utjiyama que es derecho colectivo ukana sejante kawkimti qamapkana ukamaru sartata uka ya qatani usia ukat maya sara que artículo 190 ukanja kawkimti naira qamapkapinin ay marana que qichwana kupanaka ukan takinaka parejama huchana apna qasip khañana kama siya ukama sartayat uka takinaka kwa normas y procedimientos sisku kanaka hani hay castilla arung chite hanu aymar arung chihai ukatwa ukaha aymar aruha wali aski wasa qama wisan taqi ukana kataw yatqatatani kitinakati hilanta ka kuyakanak hutapkanu panakampi Oleh que allá tata hilata khana pukara kur me hayuk satwa portani hichal unis rota kio hawilt aski hilanakar kujakanakar kitina kasi atkhatan munafas man hayuk kama kham wali que hilata tuktanya dak abel qiparonak hisa ichaha kaisa ka khana pukara kur mi ko hiqat asiwa kaisa avenida Juan Pablo II YPFB unkatasina hakuk paja 58 katha payir pisurwa makat ani phaspa hirana kulyakanak chaha host ani siktasimona pachukaha host ani phara kitaspawa 670 83 245 mayampuka hakhu sawianyampi inas kiti hansum chitan qanak chitaha 670 83 245 kor host ani phitaspa kun siktasimona apchu ka taqi hilana kulyakanak Olike. Lunis roja ya hasta kuna pachats qallan tatan ukamaja ya hasta provincia nakat inas akahan walt awinakatima huelgas bloqueos con acá inas mauqueta inas epkharigiristam no hiso kama kispa wakatha kitina ka kan komsarnaq chikuna chilqant ani panay saw hoytatas ke khilat Olike. Hilata roja tanwa qanapukara kurme hayuk satwa hilaq port anway manaka istasip khamaja ya kitina ka siat khat an munaptaha srant wa phamaya kuiros hausant abkham hayuk hilata Olike kisinkam apani